Nanya wito chongo cha woni uteti na maendeleo bande ya Kenya na inde tina mwenu tondo twithia wa tena Kenya tunananisia maundo makukonia umwani kwa katikati wa chama cha ODM atongoi kuvithukia wa mema kanisani kana maundu ni marali na maundo tasu ndini wa bande ya Kenya la maendeleo na inde nyanito wa Caroline Mweni wa muteti nina udho chatu tuekwa nangandatika nendate nenge mweni witu wa umundi ndatiko imwe atutabia eta wata au mite bana tiuli kadhini wone na witu wa umundi nina udho cha tutumie kulo yaku kana woni waku nambani ya ile 395 mitandaoni yitu ya Facebook ni Mutongo TV ngalikoni ya YouTube ni Mutongo TV Stroke FM official ni na udho cha na inde mweni witu tukethie na inde tili kadhini wone na ni hawa umundi. Asante Karo. Kwa masito makwa nitawajishwa Kimeu nye numete ukambo wa Masaku kaundini na kusiawa nisiaitwe kuya Kalama na ni muthukumi pa Masaku miaka mingi saiti ya miaka miongwena nomwe ila nithitwe pa Masaku ndithukuma maundoni ma serikali na mabiashara na maundu angitasu na indi ngethiwa nisekania kana netawa Kimutua ingigerwa chief principal na indi ndiva Masaku ndiwa ku ni karibu kamba kibindi mosi ni karibu ndini wa kilungu kitu cho mundi na nengi otondo twetha tiasia tena nani sio maundu akwigwa andu mainena ni maundu makonete uteti kindu chambe nitisi pena kiwanza kiki kuitwa cha Talanta na kitwika kina scandal kina maundu ta ana meukona nacho although President William Ruto ainena ni wiki kwenda kwitetea na kwa sakana kiyambewa chooneka kina doubt kana kina mesilia maingi kina kula kwitha no doubt undu tita wiki ka nikiuthela sendu cia muthemba sundu watalanya maundu ala maendeye manoneka kiteisa uthela yu ainena aise nikiendene sa we are trusting the process na niwisikana a Kenya nimekwendewa no ndusu endebe maundu fulani kukutwika ila serikali yasia pena project na yenda ina budget ya more than 5 billion mundu ta Attorney General ni walite kukonwa na kindu cha mbenda konwa ona ndini wa kusaini contract isu kindu cha kele kuituka kana budget ya around 35 point something billion na ne yambatie ya bika 45 na mayisi ya mbatangibwe ni siao pesa ndungi si kuitwa nundu wa kuongelelwa ilobia sia kwa kiwanza kiu contractors ka ni medhiwe na delay ndini wa kuibwa ni maibiwe yukulo yakwa ni nicha woka na president eka kuitetea kana maundu wa elite kwika ndini wa wakio wa kiwanza kicha Talanta kina mawaluku ngoni tona kina mawaluku so president eka kuitetea kana nogo kila wiki ite nicho wa elite kwithi wakika no se kwa mwenendi medukisia ni kwatia amweni matona kwithiwa meno mani mwingi ongela nangi mesi kinthini muno ongela indi twa ni mwikali wa Masaku kana ni mundu wa Kenya na ninathukumana na serikali ni si undumwe wa the one project yoyote ya serikali iyambia ni yailete yena budget na yethi waje na budget ni kawa tendering na ye kwa tendering ende mundu la okuwin tender niwe otona kunewa wiosu kana tendesu ya wiosu uonengano na ndiasia kila kingi ni kana mwanendi ndakethiwe ena mathina nikwika wa public participation ene ndima kakudwa kana nimekwendewa ni muradi uzu wa serikali wenda kwetwe pau nundu na kwithiwa ndwendo tunenga tondo wasya kiwanza lakini ndwithi andu asume na thina wakeu nangi nimekwasya mena mathina ma lelo nangi nimekwasya menda hospitali na indi ala ainge mesio kuna kula kila kete kilano ethwa ni kiwanza kiu na mbesa sia kisivo indi niguo tenda isu inenga nawe kwa mundu la kuthukuma
nake nundu ni mbesa cielete isetitwe aside ebinda ya kutwika mundu la ukugethukuma contractor ulo kuka site ndesi otwika nukuvika site mbesa cielete ithiwa civo kwoguo ila tukwasia no delay itu tesi and delay waniki nundu kila phase yonde ndethukuma mbesa cia cia mbesa cielete ithiwa civo na niwailete kwibwa kila phase wamina na ndanewa yani kunewa certificate na kwibwa tuisio kama kwa Talanta mio yaite edaba na project serikali kwika na project isune kukua more than 5 billion kana mbesa ibe tukite 5 billion Attorney General ulani we mutai wa maundu ma serikali ni walite kwithiwa akiget involved nikenda amanenge utao ndene wa kesi ya Talanta Stadium ona wewe ainena muturi aisendai sa ukula na ndai sa kukonwa ndeni wa waki wanza kiu ni kuona ni anaka na president ndeko atiyamia o kana nitabe kindu kigwa hata bae bali kile okibuthia kana kula ku assume nitawe walite kwithiwa eno neni bo ela to pass ya project na over 5 billion ni mutai wa serikali ni wailete nukukonwa we ni wailete nukukonwa lakini nundu ndeno zito ne siasa na ndi ezumbike wane siasa emwene ne kana sia mekwa ukethia ethwa no mosumbi public demand matonda kuiba ka demand menda kiwanza ki na nundu we ni wa siasa no tonda kunenea pandu particular agaza kiwanza kiu nikikwa undu ene ndime kwasi na indi ila chathi kwe kwa procurement kana kusigwa kekua tambesa siana indi mbesa nitona kwethi wa sembingi na nondo ni mozumbe na ni waneni mozumbe ndasi kindu kinondo ndisio kaneti nangazio kaneti na kata ni obongo tango nena sindo sio obongo na kwa ninye mozumbe indi wenda besia kindu ki na ila mbesa to nena nini 5 billion na ende siende yambe ya kuongeleka na ende ula motai wa mosumbi na keni wailete ithiwa kibike ya stage na ona ke nundu ando make main ground he mundu thukuma abaye ulu eweka ona mosumbi ti wo thukusumbikite eweka asumbikite na andu age mokete kuvika kuondi ona musili wandwa athukuma mosumbi asuna andu ma mosumbi makuo yandi na ni mamunenga nae undu meona kuonde kuili neta nene kala ngalene ya ki osumbe nondo ni nathukumana na Minister of Interior ila ni ya ofisi wa mosumbe nene thia wana sindu ila siende ya ku ground na ti report na ithi siambatete ithi umobikia nika naona ndo kweka na imubikia na mye ipika within less than hours kila keke kandwani kibikia mosumbi kigethwa kikindu kinene kita mine wa undo siendete ngazi cia serikali undo siambatete etha kimine wa ba ngazi yambe ya kele ya gatatu thani jele to mubikia niki umubikia ko ukimobikia within hours ko ne tutona kwasa kana we president oni batema na ma ku involve Attorney General we mwene ona o Attorney General ni wailete kwithi la wonia kiende we mwene andi akatabya mosumbi akamutabya kana kindu ki undu kiende enesa kana kiende enesa mosumbi ande chief ba kindu kibina ta ni wese ni waleta kwithi wa involve we fulani ona before wambe nundu ona ekako ku approve pe maundu waile wa sisio kasi abatu ikiokona tawe mutai na batu ikiokona lakini ndo ane wa mwana osu wako kakusisia na kendo kiuchambe whatever not etitwe wa approve Attorney General ailete kulikilela bakwasia na nini si ona kiyambe ya president mwene asia China doubt na matrust process na you know tona kujivunia akasia baba bikito ne balat maybe twenda you nuko na pai bata kana aja ya mundu Attorney General alikile kindu ta konwe mwambioni wacho ne kwiyai Attorney General wembea ni motai wa mosumbi ti wagyo ni wapingi iwe meo ni motai wa meo ndino wa meo ya motai wa meo
ofisini wa Musumbi ni wabingiwe ni Musumbi kana ni wabingiwe atwika nda access Musumbi kumukolia ground kendo keke ground keiliata nondo ndeni wa meo ningona kitaendete na nikitona kwisia kwete maukuli nondo ni mutai wa meo lakini edwa ni wabindisi ona nyabe kindu wakome nikana eisia kunena itina nikana nondo yuyu tiasia endi no obenzani enda yuyu ose kiboko akune Musumbi ailete igwa we mwene ta mutai wa meo kilile akanena nyana Musumbi one on one kana akatumia nzia sionde ilotono kupikia Musumbi nondo edha ni mutai na maundu alangi ona yujunda nesio tutathi alangi maendea pe maani sia kana ndese uya wake kwanza ni mundu wailete etho abutiwe teyo okay woni wako mundu chief kindu tutiene na mabobo asutulika maundu ni makonete oteti eyo Geoffrey Ruku na mundu Cecily Mbarire nitoniye muno maita be mundu Oburu Odinga kana mwanya kana position ya deputy president T vacuum kana mwana usuni mesini wa mundu Kindiki lakini Kindiki mwene wokilandu Messi ambia ukuna ekunia malebe awe tondu we ready for 2027 we okilile na amea tulizeni pressure amea monange pressure na ona baibandu nesa kwasia fit ndeni wa natikindo titio yoyoka ni matoyote mayasia Oburu asia makausa position isi ya DP kana kanengwa mundu wa ODM ange mayasia mwanosu ni wa DP lakini Kindiki nde unena nikumaanisha kana kakusukumewa kana we Kindiki waweze maundu angi tetese come 2027 woni wako ni wiba Kindiki mbe ngo motongia mopea muno mundu we ne mundu musomi na ne mundu wisi mundu maki siasa na ewe eloke yando matulise mundu maki siasa kanone ni mwingi bia niwe kalile uloko wokio mokileli ano na Musumbi ndane awoloti lo ni Musumbi na athi apete wa naoneka fit kila kiotuma au sia kwambe yakumwa bo ingi licha kiotuma umwa bo unde kalile kivela na disturb nengi ni kalile kivela nuko ombe ombokileli Musumbi wonde kana kindu jonde undifend kindivande awanavina tikenu wailete kale itondu niwe kalila imundu neza oka ele kalile kibila nanda feel comfortable nandu me feel comfortable mubaka elape ambe yakotamu kwa kana tifit nevinda yania nondo tebasa 2027 ni rasa ona kauni to ambe ye ko siasa teyaze neto kwendo ibela siasa no next year next year ye basa anything can happen anything can happen ko eva pe undu utona kwikeka Kindiki esawa na emugoni na no 2027 okilaki ende na wende na thina wona ngo yakete vaika ndena thina what to stay nyene asia comfortable yani woni na no wende na umana kingi na soldiers sianata bayanza ilazio mu fight nondo keka babinde tu otoma na soldiers nyeta yungeti okevela cho senator no ngwigwa nina chao nina soldiers siako elazio ngoni osimu zikambia elawe kwa mutongo ni wanena nesa na chao naende yo ningwigwa yundi thuthe kangone yakwa ngama kumbe ndiende na na yu soldier yesi yake no gwigwa kweli niende nesa ona hata no kusia itolize siasa onebe okilonge anene Musumbi akamana kumbe mundu yena chao ena skali make na language omukita nebethe wabena chao nebatona kweto thina uko kukube Kindiki woni wisi na support na ne wisi 2027 as long as mundu President William Ruto no wikivilani ethi omwana ni usu ethi we omwana ni usu ni automatic comfort nenge nanda na akose Musumbi keka nwambe ye wokeledwa Musumbi kana enende keka mina convent
confidence nake methwa mayasya mundu waku ailiona nona lakini kwa mewe weta uthuku wa kindiki ndio wetwa nesa agewa nwande nesa musumbe ndena thina nake kwa ni chao kutuma we ambe yothilia na ni safe. Okay. Sawa, tutiane na maondo asu tusembanĩtie masa leaders twase amangalikoni ya Linda Wananchi ni group ya ngaliko ya ODM ile tongwewe ni SG Edwin Sifuna na Embakasi MP Mundui Babu Owino nitunaoni ya kuyangalikoni sia Kakamega ayasia zima hiyo kitu na ando maende ana kuchatia gas na ndo asuma inekia manaise nimeyombanĩtie na kwanza peka mundu kana mililebuka ambia kwete vurugu banini na ningulili kana Babu Owino ishout usimpige tweba Paulo mai na Mundui Edwin Sifuna asia tumutu ate muiye timutunga kula muiye tumitwe yani nitona unajaribia kwasia alame mutumita twimutungia mo iyo kutwikie ayandu asu mana yo ma ODM kila mana akwata sana ka drama murkomen nona sise ni moene mana emandite andu asu makweje tear gas na sindu cia muthemba tosu woni wakunika nai andu asu ni mana umanitie na andu asu mana ina tear gas moke mavuruge nikenda yoneke yo mayu kia silikali kindu cia muthemba kana mayu thingithe kana silas kana the goons alame kwa samatumito ni silikali nasia undumwe utongo idosa wa laisi na ndivenwa laisi nyane kalele kivela nombe na laisi okwa na ileta kukisia undondona tiwawo ko ethwa musumbi pe andu angemendo osumbi onake no ileta ikia ngati siake wese ethia osumbi wake nduno so laisi ndona wetu ndoza wala isi tamba obambana na satani ba tisawa no wa kuonde idiota u ko no mubaka ekata asiye na mwaya no mubaka ma strong na ne mande no strong undo matona undo na kwa ningo strong undo ndona no sokivela tiwawo nange na yujue onaitha no me osovyo guns tiwawo zo nesa nitwese kana serikali ni yaileta kunenga kila mundu usese mweane na mundu yoyote ndaileta ni kuthinwa serikali ino jito ni very stable nundu na kila kitu na kila mundu aileta onengwa chao usese mweane kwa Mundui Sifuna ndo we Babu Owino kila tutona kwasi ni mande nundo mo already ni metilani na ni maumyende ne kwa ODM ya twasia pe ODM ya muse ODM mo Ndukesa na tamate ODM lakini ndo vena mwaniko. Pe mwaniko na mwaniko. Ya Linda nchi na Linda ground. Juju osue. Ne mundu ndio tila omonda. No mundu ndio tila omonda. Onaimawa yanzo ya zivo zinaimawa na nukwendo yetila. Nukwona. Yitileka ombola. You know mande na utileka. Na no wape siaithe wape waniko. Na siama hizi ingesio ndewe wingi kwatania United Opposition onaze ibikanga ya no naona ziambe yakwana. Okay, chief ndio ukulia and then wa ibithu kya yoyu na kuyeka Kakamega nukuona kana gunsina atumetwa ni silikali kana inoka nite na ndo ama ODM otondo silikali kwasi ondo mwe ya ndo ma uchunguza siendo isu na nyendi chunguza nyene simbikia ondo kila mundu yomobikia. Okay. Na te alama chunguza asiendo isu na tailete ase ni moda ile to makolia mubia wa uchunguza nikana makachunguza na meitapia enende licha ukiende nundu edwane ngun sisi akwese obisia nundu silikali yoko
kila kindu jonde ne pa deploy yawa police pandu ponde be umbano polisi ya yepo na ikosi sionde za serikali sithi ya wasebo baka ilasi okunekela maundo tasu na nimezi autotabia nondo payaka mundu kamwe kakwatwa nikana ukethia nikaelesia koka umiteba nengi ethwa ni ngunsi mosikali choto manojo no mosikali ila mele isi autotabia te manane serikali lakini nimezi otokwati yando masia ni mumwene na ni meyambe ya otonya ba screen ni kamundu tiko ka te ikwati yetika kendo kaona kina kibande cha serikali mundu yo ni wabiniwa asia nyene na atometwe ni Joshua Kimeu nikana ngesie mabia baya nikana tuoneke kana nitobuwa iserikali mundu no tumelile twase ni na atometwe ningania na ngania babu wino ndisikana ndini wa uneni umwe utwaise ndini wa kameme kamwe ni waisekana no nakomanie nandu makwo musini mamwe titumeto ningania tuke tutemange na tuika kindu cha muthembosu okay no tilile tikasia guns ando no mesa ubisekana ODM inokanite na guns mo lakini baba tiagas chief nitisikana sindu imwe mundu kana civilian ndotona kwithie na tiagas nikina na mabuti okay yanga umbe ebuti ko ekagokolie no ebuti na tiangasi kela isiko kwate kana icha ni bongo ndo ndabye ebuti yebina koje kwata nondo esuni moje wesiki uma pala uyawa kana pala uzobe yawa ukambe yaika matara weka maundu manene monotu nunya matayo maingi yani mundu usuni kuwandwa inge mono lakini tiangasi tokelote ye andethela tisawa civil no othere na tiagas nekinenge pala mabuti mauma au metie ba na kwani kuya pala buti juma na tikone nyi okinyi kumundu twa village kayoka ne buti kakauka ku haras no boti angazi etona nenda kuikia kana process ya mundu ku on ebuti it's either anengeto authority in the government kana mundu usune gun waendie o wa musukali na osa kana maybe aonete ebuti you in the illegal way ni kolie jokana ve tiangasi sieko na Southern Sudan kwe tiangasi na Tanzania mana wana asikale aje na kwa ni kwe mundu pala ipachesi yawa sindu imwe no ikelagwa nasi akelwa nasi akelwa nisesio ka kotomeka ikela wasumete pa no zuno nde motui kana ika umo basi likale ni nundo andwate yandikete tiani na nduto nasi na laika 100% ona laika no makidile tu mundu ya na mathe ya kuundi na moko koma na manda tisa atoko mimangai makila na mathe ya kuundi na moka kwa rasi ando kuundi kwa siati peke ndo ketakelwa kiuno kiukelwa ketwa tiangasi mabuti no me ukelwa mundu baya be mutoko mwa serikali uigwa wikala baya stro na mchote ya kitu kidogo Nundo andwara ingine ma kitu kidogo no konengana exactly yubu ne twapika achote wekendo kidogo nikendane ngane buti yikatomeke naye of course nenge sindisu yethe yawa nondo kingiche sio kwato na chabi nema nikasa ebuti ye zumania na chao na kwati kwisilana okay na you the same way mundu no ato kwata tiagas nondo kelake ilikoni sia enendini andwa me na tiagas kuye Kakamega mabithuke me kiasi ando onetha no mwigano tiagas isudu siekuikagwa no kuona ondo siekuikagwa onetha maisie enda imweche tiagas mali fulani toikea na temia tungamite bu nige mama yake ya mindo yesu ya kwaza teikea no zeno to no ko suspect mondo nondo ngakwa no bwete ebuti bayanza dikwetela wandi ya kwathana
of course nime umandwa nundu me ndosi ya serikali na kwa kulie mokunga mu kweli we mwene no we na pata na tayo wake yasia ukiyo munga the mwendo ngata nikwe we mwene no we na pata na tayo wake na no me na pata na tayo wake nundu nitumu nit nituge moteti moseo ti wawo kweli ndailete nikusemba bana kachakwa ni mana asembia mangoke lawi yote na kachakwa niwe more trained nundu mundu uzi ai mutoko munene wa serikali na when wisi kindu chichamo bikia undo kiwa react munene wake then tiangazi zamo bikia undo ikosama na vuti ya mobikia undo yidi niwe munya thayo kana mumisi atweke kiwete wembana nuna ngoke ile wiyo na mwamo meunga mu nila na matonye kuwe mone aume nando makwa na nana lakini nina wetu wengi toto na kuosa so watu yati batena violence yani utetete ndio isokwa atakilo kwenda wesibe bantu bakweta yike ni ngumi sizoki bwanete itumia marungu tuo na iduno delecheke kosi kitu kike gada kikapambana na ndwazu lakini wewe bantu bawetwe ivuti kana wewe tiangasi nundo tiangasi yandamana na ivuti manade ya mundu wokete kwaswa tayo na nundo nito threaten serikali tiwo nito na ebinda yito yani nekana towa kwa utailito mandanzi ya ukia ti ziaya akuongama wetele uwa ona akuno wosi no wezi ozidelwa ningai nondo wagietha walegidio thayo wako no mundu kwenda kwicho silanga kana mundu kosa kawakanda esusi asante no watu songia lakini no kuwepo kidogo tutiane na isu mundu babu wino na mundu okay tio mume lakini isu ni somba la silila sikwati elinda wananchi na ende nuona tamei sa usioke thia serikali ni ya umwe kana the broad based sifuna na mundu na nuona tamei sana na mena oburu makwatianie tu ikalendete nene chama kana tiote tetele maundu maingi ni matonda kumiloba akati kukasiokela ODM tse yatene ando azume megathie ando azume maumete omaendero matha serikali na niwisiegwa maungametie mosumbe wo nondo tayari nimeyumisie ba kwa ODM nesa nondo kwebadola na kwambia tinesia kundu kweli utongo ikundu kweli na ndwethi ati nena amyasema yuma serikali nondo imesikila meupata serikali na mwaya nondo mwalo yigendo meupata kakwithi wanu no ambunge tiwawo lakini pa yiki ndo mekwatara na neti sira ila ni weke yani wigwano maiso likandini wa serikali ya umo with the ODM ni akwatana na UDA pe mawatho ala maathiwe na besi ndu tumekuta the 10 agendas you allow to ya amwe ni matona kukwata nizo kitu masonge serikali ni ngeme utema ikwata it was not about linda wananchi na linda ground ya ODM yonde ODM tesi nizo mindo yo pinzani chama cha upinzani na yuyu nema kwegwa mayasi linda mwananchi we ayo utetea mwenende nikana mwenende atonde kwikata kwithio atonda kutetheka na sindu ila serikali kwika itenze ukethia ndwaya ni mashauti na ebo pe andwaya na mundu andwaya mwene malikile serikali no me zo shout omburu atinga ndezia kokela akasya taranda yakiwe nai nondo we mwen endin na minister wa finance no ODM yesu ya omburu atinga ko moye nondo finance minister negitiwa kunya mbesa ithi ke yo thokoma yu omburu no tona kokela akambia asya minister wa finance no kwekana wende sio nena nundu endini na aya yuyu linda mwananchi ni moju meno la wasia wa ODM wa opposition tiwa yuyu no mesia uka makomane na
opposition united tisawa makomane nasu either mangri mwenye mozumbe omwe kana azumaze nithie tena followers aingi na ithie tiipulana nene ni ithie tiitia kivila tiithioka Oburu Odinga ndiye asa tunataka power nenge maka power maikwenda kudhuku linda mwananchi wamwe akona aunyamo nini kebe aunyamo sumbe na Oburu Odinga mume na mwosumbe ukwe twa Dr. William Ruto tiwawo na mwayangi nimetelete kutonenga palamu kulia Kalonzo nikana okile anene taume aya yuju akune ndino wisiethe yakanete mwaki nundwe aume aya mako kana speed yesu ko bako nimbasimewa lakini niteze ka Kalonzo ningombao nundu ndaisi o change ona ilota ina followers wemwene ningombao na Kalonzo nutonda ko deliver nundu ni waumangiwe etwa kaki etwa chao lakini aungama na etwa watermelon wewe anuko vuthi lakini ulaweta na watermelon ni wewe sio twika in another way ni wewe watermelon nundu tetia atungamia nesa na kuicha tethi anu bendokie ende asio kainge basidikali na we Kalonzo ndaisi ya kwitikira up to date Kalonzo ndanesi ya kwitikira ende akakeuka nigete mwita nesa watermelon lakini ni uongamete musimamo wake na nito mutongi ya muvea kamba izito ya mukamba nuno nituona ena musimamo museo na nitu kuona 2027 nuwa wailite ukwata kivila chosumbi woni waku ni wiba nondo ni ukulia omunde mawewano kana sindwila mewa ni UDA yenengwa kana broad based ondo ODM may benefit ali kande ni wasilikali ya wome kana the broad based government omunde matwike maundu asuma thitwe nimekunewa wona ngalikweno yakina Sifuna nengi na moko tulia maiyo ndeni wa ODM ne mabikiwa ni sindu isu okwa woni wako kana wona mewa nondo nyone muleile kwethukicia ai we yuendai aya ikulo yingi ngendo nzunge Oburu endeni wa broad based okay tiwe eweka na kina Gladys Wanga na ndola meungu wake onde nuko namo mainde ni wasilikali kutethesa mwenende kana kuoppose mondo mathuka la silikali kwika mwenende meba unundu wa their own interests pekila mekwena na nenge na dilangile no matabuka hao kindu already na nitukwa na kumela malikile ndeni wasilikali maundu ala meketwa kwa meketwa maundu manene kokito kuteketwa nondo ithene tuona tata site raini wene serikali kwa kinziasi ya maendeleo nondo kuya ondo maendeleo tikombea na kokwitu na tikwata aketu ikendo kaitu ni kanini mono na ende zo serikali na mome iba mo ene benefit tando nando mo na kuko maendeleo na kwa benefit kwa linda mwananchi zoni wapinzani mbe wapinzani wa ODM na wapinzani nyingi wa serikali ndio mwana ngeti mayopo wa serikali na mayopo wa ODM ya Oburu kwa moti andoma kokita kwa mama na ndio nenge yadhano ameokitia mwenende meende na ulinda mwenende nikanate mane tivi ka 2027 kana nitito no mekata o masisi okay nyandina kula tasi na juteba kila mundu ethe wara akuyete yokula ya musumbe ye aikuyetwe nandu onde ni kweli ko winye nindo no konia uvande wo kananga konia uvande wa Ruto kananga konia uvande wa Kalonzo nundu nyeni ngwete lakini we no mato no leo ngonia die kivila jawa choseneta wa masaku mwa mato no leo ngonia lakini ni simwenende weni wiumba miti ngonia kula wesi ethi ona siatalwa siasania okay tisoke oba akwitu masaku
tume national government tukiobandi sikana wese kisio kito acha Githunguri kiba kaunti ya Masako andu asu ni mombanie na manenga na pekitheka mekwasia manenda chakwe sibitali wa level 3 lakini ndiko kiye kwa tuika yukitheka kiuni chailite kwa soko na wethia NNT yani na yuti kama obo asundene wa vilingi wa mavote kula na siai ni soko kana ni sibitali kila uko na kitu motethia NNT direct ni chao noka kulwa munde ona kutuyokulia we ni soko kana ni sibitali kiba Masako kwetio senator hapa elato ziambe yo neni witu ngwe yes serikali nde kuna kendo nileta public participation na public participation niyo zikata niyo ya mwa we wingi wa asiata ala ingi me asiata sibitali ala ingi mambo ameenda kwa sibitali unaona ndio matalano nete nengiwe namba chocha initially chief initially de Githunguri dete mama sako Githunguri mo mato tabia mo ala ingi mo menenata either set aside kigetho cha setwa aside cha hospital nienda kukuelezea kana kesio kiukitawo kiba Masako na project yesu ya 800 million kwa sibitali wa level 3 set aside cha hospitali wa level 3 ni kulia bae the KMTC peke waza kinene kero na kiseti yeto cha KMTC nitito na tondo soko jito kana kiwanza kitu cha mbasi nundo neke nini nitito na kutwa mindo matatu bagutika ikanda kukuani aba nundo tina kiwanza kingi kiani ya matatu aitoneka ala soko edha cha seti yetu cha hospitali kiende kwa hospitali edha cha seti yetu cha soko tondo dinoni soko amutituni ndwakwa na watu awa tethi aka hospitali ando ba seti yetu soko soko yakwe bo na indi ate mwene ndi akaze yetu inabata na soko tienda hospitali kila mwene wande wapa ogwithwa comfortable nacho chakwe cho actually mama nene tena serikali ya county katika kipo kwa hospitali wa level 3 lakini nemewie nitabena mobango wa serikali nene uka kwa chao Masoko maki munde baube serikali ya county na national chao government national government nundo ni kwa tie yaka Masoko maki omunde na yuyu serikali no nene MP waba atona ezo no walikeleile na kwenda kwasa kwa vina kwa enendi ni mume osisia ezo MP ni wokwete kenduki na ena ambeza sia CDF amande kinanduni chake cha CDF ayadho kiwanza cha soko aki enendi soko aki yake wa hospitali na ezo enendi measia kiwanza kiuchakwe soko chakwe soko ni mo amuzi ko uneni wa enendi ni wale kwithukiwa ulane naenda sibitali maikwenda soko kote matwi ndege maimane na nyandu maketu ko mo metikila soko ni mo benefit metikila hospitali mo benefit wow eneni zini methukisa na nimewa nimethukisia nimekwiwa nundu ana kwae nizilete ba etha bagetha pesa kwa ndikalikanike ne ngwando mabau nundu ne bakuve na kikuyo ndo maikata kwa wingi tisawa aya na ito tiitwa na late kwe mabaya masinga tiitwa bau na eto ni hospitali nebia na eba ngondi apoka nundu no kwito nyenenda kiyo cha nundu ni hospitali kikewika nikenda mekalo me yani naindi norengo tatike mwe ya mwiso utunya no kwenda cha senator tunangionge na seconds nikenda temine kilungu na asem pano ndo amana hospital ne kwatia kwa mwenendi wa Masako kaunti ne no Masako ne nimegwete kana mena kiyo kila mandetete mayasia utongo iwa
senator county ni no Masaku windi nundo maileta ni kutetewa ni senator pape governor kana senator kuteta makanewa kimanza kieto na kuko matethesi aba ni bakililwe na bakilwe ni mangolilie nundo ni business na ni meso thukumi wakwa ila ni ba Masaku ndo guthukuma na undo gotelemasia mangeli na kila kindu chonde maambia paya ninye nitoeti na nindoeti uthio medicine na nindoeti kukome angava na ba ukethia ni wa manenga kila cho nunye na asia 45 40 watts situ nisia ile tokwata equal share nesa na kila MCA ndisia ithia niwezi kilio chake kila unengetwe kana ward yake ni kwatie mpesa sianona na yadhani sia development sia leto they know development. Thank you. Kila genge dhana ni abuko mima account ni mailete ni kukwata misala na all benefits ono mailete ni kukwata kwa umo mangolia ni kana withie ni na matongo sia undu ni osu na kwa ningu ya ndona ogwo wa ugwo chokivela tikosa kwacha undo mangoleti. Asante Chief, all the best. Thank you. Ebindane yengi ukarutobya mumeta mya ela mundu kakasa ngeka na ngeka na ngeka na ngeka ebindane yokita ndo tuyotene na kweli tuyotene tuyotene lakini ndio ya campaign wona yapikayu ukethia tutabia onondo bange tokuibana ukatutabia bida yuko munde ekatukuya all the best. Thank you na ningwasya mbuya yiwie tuliki miondani twambe osovya mionda yitu tuvande na tibanda miti na tikorwa ni kuvanda kitothia nundo nitwamye ntroti no ndio wa indo muno. Asante muno nundu wako ukara ni asante nundu wa ndeto cia kusia oi twisa itatu ciatilikana ndatika itatu onako musesa mwendoni na utungia muvea nundu wa kwithiwa wina itu nthini wa kilungu cha amuka nita wa Caroline Mweni wa Muteti na tuithia na ingi nthini wa bilingi wa Movova ya mwendoni wa saa muonza kwa oyuti wa Nesa. Inu ni Mutongoi TV. Andu mawonie ukesela chandani cha chuu cha kiku ukailitwa ni maisha ukona nthita yathela neke yesa isi ndo miongo 3 ila ikangwata neke wa muzungu 38 consequences and the 38th consequence was death. Tebe nisa ningezo ukete akwa bahati mbaya kwa yedhe yako kwa nisa ningezo ukete naweze neze mbete kwa dilwa ba ukwaba kwa diote akwa na diote ukabinewa ukathiwa ukabinya tangano ukasisya mbe ukalea kuona cheni inde muthenyo